Motsana wa Vuane e bile karolo ya Mmasepala wa Collins Chabane go tloga ngwageng wa 2016. Sepeto seo se ile sa latela ke dikarolo tša Badudi go latela ditherišano tša mengwaga magareng ga Badudi batšeakarolo ba bangwe le mmušo ga bjale seemo se okobetše. Le ge go na le tše botse tšeo di ka bonwago efela Badudi ba salela ka tlhokego ya ditirelo tša motheo, tlhokego ya metsi le diporotšeke tše dingwe tšeo di tlogetšego di se ya fetšwa ke tlhobaboroko. Bada yote ndizipotru O re ditsela ka moka ke mekotikoti. O re ba sepela menabo ye metelele ka dikiribai go ya go ga metse gole. Mmasepala wa Collins Chabane o re o šoma le Badudi go fetša diporotšeke tšeo di sego di a rungwa. Mmasepala wa selegae wa Mutale o thomile go ba gona ngwageng wa 2016. Seo ke ka morago wa gore wati ya bo 41 e momaganywe le Mesina le Thulamela. Le ge ba ka ipsina ka monyetla wa go kgetha mo dikgethong tša mebušo selegae, Badudi ba re ba nyaka sepheto sa go momagantšhwa ga wati ya bona se bušetšwa morago. So as Mutale consent group, we want our municipality back because the services that we were having is no longer the same as we are under Thulamela municipality now. Setlhopha se re se šitše dingongorego tša bona go poto ya go arogantšha mellwane ya mebasepala gomme ba sa letetše phetolo.